I pozdrav svima ljudi, sa vama je Gavrilo i danas ću vam pokažem kako da skinete pesmu na vaš kompjuter i također na vaš mobilni telefon i sve principi. Prvo odete na vaš YouTube, ukucate vašu pesmu i evo ja nam primjer želim ovo. Pošto već imam oh my god, hello, vidite, ja sad hoću ovo. Šta vi radite? To vam je isto. Za vaš telefon bit će vam ovdje ovako ekran, bit će vam ko neka ovako strelica i tu ćete kliknuti, onda ćete kliknuti copyright neki tamo link, a kad imate ovako telefon, kompjuter, lajkovat ćete i onda ćete kopirati. Kako da kopirate? Kliknete CTRL, onda svi idete na vaš Google i kucate YouTube, ovako kucate YouTube MP3 player, onda kliknete ovo prvo, izbrisat ćete ovaj link i stavit ćete ovaj vaš. A kako uvijek to da uradite na telefonu, samo držite da ćete pisati vam na lepo. Onda klikćete ovdje i onda vidite da li je to vaša pesma. Ako jeste, idete preuzimi. I evo to vam se skine ovako, to je brzo jer je to pesma. I na kompjuter i na telefon, znajući kolika. Onda ćete samo ovako se uradi i prebaciti. Ali pošto ja neću, onda eto. I eto ljudi, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da sam pomogla za telefon, ako niste skontali, samo ostavite vašu muziku, vidite u download ili instalirano i nađete tu pesmu. Nadam se da sam vam pomogla. Pozdrav!